imam večeras zadovoljstvo budem moderator i solista na večerašnjem humanitarnom koncertu koji su organizovali Belgrade International Singers, inače beogradski hor sastavljen od diplomata iz raznih zemalja koji rade u Beogradu i naših ljudi koji rade ili pri ambasadama i nekim drugim profesijama van, koji se okupljaju jednom nedeljno i imaju probe i isključivo kad organizuju koncert, organizuju ih kao koncerte humanitarnog karaktera. Da, večerašnji koncert je posvećen školi u Obrenovcu koja je jako oštećena u poplavama i sa prihod večera sidenja. Yes, well, first of all, welcome to the Embassy of Canada, and we're of course very happy to have everyone here. This is a presentation of several choirs, one including the International Choir, which is founded by our former ambassador and one of our staff, Betty Ann German, who is leading the choir today. And what we're doing is we're using tonight as a charity fundraiser to raise funds for flood relief in Obrenovac, specifically for a kindergarten that will be rebuilt there. And as you can see, we have a packed house, and we're very excited and we're very happy to be able to use our embassy for this charitable cause. Divan povod da se prikupi pare za naše ljudi koji su sve izgubili na Obrenovcu. To je divan skup, to je baš međunarodni skup i svi daju od srca nešto od sebe i pevaju briljantno, a mislim to je baš lep koncert, ja mnogo uživam.